gira amahoro y'Imana wowe tubana umunsi ku munsi kuri General Knowledge Entertainment. Reka kandi nizere ko umeze neza. Aho byaba bitameze neza kandi komera wihangane kuko kuri iyi si niko bimera, ntabwo ari inzira igororotse ahubwo duhoramo n'amakorosi menshi. Icyo dusabwa ariko kuba ari ukuyagendamo dutuje kandi dufite kwizera ko ejo bizagenda neza. Ubu rero ngarutse nje kukugezaho impinduka zikozwe muri guverinoma y'u Rwanda ndetse n'abandi bahawe imyanya na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ibi nibimaze gusohoka mu itangazo ryasohowe n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe. Izi mpinduka reka nzihere muri Minisiteri ya Siporo, aho uwagizwe Minisitiri muri iyi Minisiteri ari Madamu Nelly Mukazayire wari usanzwe ari umunyamabanga wa leta muri iyi Minisiteri, akaba yasimbuye bwana Nyirishema Richard. Aba bombi bakaba bari barahawe inshingano muri iyi Minisiteri ya Siporo tariki 16 z'ukwezi kwa munani uyu mwaka wa 2024. Nyirishema Richard yari yagizwe Minisitiri wa Siporo avuye mu mpuzamashyirahamwe y'imikino y'amaboko ya basket mu Rwanda. Mu gihe uyu Madamu Mukazayire Nelly wagizwe Minisitiri wa Siporo uyu munsi yari yaje muri iyi Minisiteri aturutse mu rwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDP. Nkuko bigaragara muri iri tangazo hari n'abandi bahawe inshingano. Dusomye iri tangazo ko ryasohotse riragira riti ashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda cyane cyane mu ngingo zaryo ariyo iy'111, iy'112 ndetse n'iy'116, none kuwa 20 Ukuboza 2024 nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashyizeho abayobozi mu buryo bukurikira. Mu bagize guverinoma nkuko nari maze kubikubwira harimo Madamu Mukazayire Nelly wagizwe Minisitiri wa Siporo, bwana Rwego Ngarambe wagizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri ya Siporo, ndetse na bwana Godfrey Kabera umunyamabanga wa leta ushinzwe imari ya leta. Mu bandi bagizwe abayobozi harimo bwana Festus Bizimana wagizwe ambasaderi wa Repubulika y'u Rwanda muri Repubulika ya Senegal, na bwana Parfait Busagizwa wagizwe ambasaderi wa Repubulika y'u Rwanda muri Repubulika ya Congo, bwana Olivier Kayumba wagizwe ambasaderi wa Repubulika y'u Rwanda muri Repubulika ya Centrafrica, na Major General Joseph Nzabamwita wagizwe ambasaderi wa Repubulika y'u Rwanda muri Federasiyo y'u Burusiya. Hakaza kandi bwana Lambert Dushimimana, uyu yahoze ari guverineri w'intara y'Uburengerazuba, aherutse gukurwa kuri uyu mwanya. Uyu rero uyu munsi nawe yahawe izindi nshingano, yagizwe ambasaderi wa Repubulika y'u Rwanda mu bwami bw'Ubuholande. Hakaza ambasaderi Vincent Karega wagizwe ambasaderi wihariye ushinzwe akarere k'ibiyaga bigari. Hakaza bwana Francis Gatare wagizwe umujyanama wihariye muri Perezidansi ya Repubulika y'u Rwanda. Uyu Francis Gatare yarasanzwe ari umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB. Hakaza kandi Engineer Nyirishema, uyu warusanzwe ari Minisitiri wa Siporo. Uyu we yagizwe umuyobozi Nshingwabikorwa mu Kigo Gishinzwe Umutungo, Kamere n'amazi. Hakaza bwana Jean Claude Musabyimana akaba yarahoze ari Minisitiri muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Uyu yagizwe umunyamabanga Nshingwabikorwa muri Komisiyo y'Igihugu y'Amatora. Hari kandi bwana François Regis Uwayezu, uyu yagizwe umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri ya Siporo. Hakaza bwana Breve Ngabo, uyu yagizwe umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Urubyiruko ndetse n'iterambere ry'ubuhanzi. Hanyuma tugasoreza kuri Madame Ariane Zingiro, uyu yagizwe umuyobozi mukuru w'ishami rishinzwe igenamigambi n'ubushakashatsi muri Minecofin. Urabyumva ko hari bamwe mu bo twagarutseho ubushize bari bakuwe mu nshingano, ariko kuri ubu ngubu bongeye kugirirwa icyizere bahabwa izindi nshingano. Ndagushimiye wowe rero twari kumwe, komeza kubana natwe kuri General Knowledge Entertainment. Ngushimira uruhare wagize kuba turi aho tugeze ubu, ni ku bwawe, udahari ntago twaba duhari. Ndagushimiye rero by'umwihariko, komeza kubana natwe dusubire ubutaha.